Pemirsa penyayuban Majeng Pekerja Migran Indonesia PMI patut keti capang malih. Sangkaning PMI talar kesengguh pinake pahlawan devisa negara. Devisa sanika silang PMI puniki patut kewaliang malih merupa penyayuban Majeng Angge PMI. Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Ramdhani Mausang, ayan sane kecen Majeng PMI patut kesumakanin. Silitunggil usaha nyayubin Angge PMI sidek laksanayang ngelintangin perkanti sarang semian bage, rumasuk duta besar, miwa konjen ring kudang-kudang panegara, ngenenin penempatan PMI, wiaden penyayuban Majeng PMI. Anut ring Undang-Undang Nomor Plekutus Warsa Kali Tali Pitulas, sampun tinas kewadarang inik pahapahan kewenangan, sane sampun sepatutnya nik laksanayang anut ring ekspektasi mandat undang-undang. Dan yang mempengabdi Majeng semian anggota BP2MI, mangdenin capang pekaryang antuk loyal, tur nyerap aspirasi ring kewentanan PMI inucap, ring sajeroning ngicen penyayuban Majeng Angge PMI, anggota inucap taler kaptiang mekari anutin ritme, artos nyani nyelehin saking kahanan aps kadimangkin, dahat muatang pemargin sanelagas, tur digeles madalang putusan miwa ngelaksanayang eksekusi ring lapangan. Cita Maya Balipos Nguningayang.